Kilumbu ya saba la 17 août 2024, tata vice-gouverneur ya Kizunga ya Congo Central, Prosper Tela Ntambidila pesaka inswa na OVD na kumbu ya tata gouverneur Grace Nkwanga Maswangu Bilolo na kubanda bisalu ya kutomisa pe kubungisa na nswalu nyonso banzila ya Mbanza Matadi yakile samu na kutomisa ndiatulu ya Batomabilu pe ya Nkangu na banzila ya Matadi Mbanza kimfumu ya Kizunga ya Congo Central. Nde tata vice-gouverneur Prosper Tela Ntambidila pesilaka inswa ya kubanda bisalu ya banzila bisalu yango ya metadila kubongisa nzila ya bametre mafunda nana ya imebandila na rond-point 24 Novembre tina ntola inzo ya kisalu ya komine Matadi kulutila na Bercy na balabala Kinshasa na komine Matadi pe bisalu yango ya kisalama na OVD na ya tata vice-gouverneur Prosper Tela Ntambidila lombaka na Nkangu ya Mbanza Matadi na kukitisa ntima pamba ve gouvernement provincial kesala nyonso na bamoya ikena yandi samu na kutomisa banzila ya Mbanza Matadi. Muna tubi la population ya Matadi bayina kesadila kanzila yai ba permettre ba service technique na beto basala bisalu parce que bisalu yake mingi ya kusala samu président de la république tubila ka beto vwanda bantu ya terrain et non na ba bureau fo betu kwenda na ba population kuwa manyongo na bao yau mfumu ya province metubila mu kwiza na nzila samu tubila population beto bambouteillage yake kwiza me beto fwanda supporter yao samu beto pesa ba autant ya 60 jours ba manisa ba kwenda diaka bisika ya nkaka beno fwana za badaka etibisalu ya kutula beton na banzila ya ndege na mfunu mingi na mutindo eti yakikitisa diambo ya mpasi bamibokila embouteillage na banzila ya Mbanza Matadi bisalu yango ya nde kisalimina na mbongo ya Yandi Mosi gouvernement provincial ya Congo Central.